Kong, duit Kong. Minta duit, minta duit. Lah, lu siapa lu? Lu siapa? Lah bujuk. Sama cucunya sendiri kagak kenal. Ini saya. Apip, cucu Kong yang paling ganteng. Cucu ini cucu. Hah? Susu? Oh, lu pedagang susu? Oh, lu nawarin gua mah kagak mau beli susu. Gua mah maunya susu asli. Enak langsung dari alam. Diperes. Langsung dinikmatin. Gua nggak mau beli. Lah iya bener baik dikata kita dagang susu apa? Lah cucu Kong, cucu bujuk dah. Cucu bukan susu, cucu. Dah lu, orang gua kagak mau beli, lu maksa-maksa bae dah bocah bener banget.